Isu Krista Gauran, General Headquarters, Literature and Publication Department, Chuan. November ni somile paruk, kumsang ni somile panga khan, lekhabu pathum a release a. Heng lekhabu pathum a release te hi Reverend Lalram Tharazia, rongbol tu thian sarmon puitu, ti le misang sang ziak da khom Gauran, ti le camping kai suaina, lekhabu te anni. Heng lekhabu pathum te hi Assembly Chairman upa Lalriat Puyan atlang zara tuna hian Isu Krista Gauran General Headquarters Aerial Book Room a leithein om to ani tin kumin General Assembly limena nei tura hian heng lekhabu te hi leithei tura chhapchua ani do na in khom pui palai local te adu piang tan leithei ani ang heng lekhabu kan tlang zar tak te hi Gauran hoten thanhem ngai taka min lo le sak theu turin kanian tak meu cheu ani e rongbol tu thian sarwan puitu ti lekhabu hi lekhabu chatak mai ani a abikin thusil rongbol na toktu te ta na chuan lekhabu tangkai le thian chatak atling don ani sarmon umzia athanga tanin sarmon kalphung te sarmon thendan te sarmon imbo seidan te awma kum khachunga ko san hun poimo chi sang heng kum thar sarmon ti te tumkau ni sarmon Good Friday sermon te Easter Sunday Pentecost ni Christmas sermon ti te sermon ruang duan sa sermon outlines engamazat da ani a in chanchin tha ram tharni pual sermon te Christian chungkua lam hoi sermon te tongtai Bethel lam sermon te harna revival lam sermon te tin Gauran Krista taksa ti thupui mang sermon te Pathian na thilpek lam sermon te le thamon na thucha sermon te datel ani boka heng sermon ruang don sa te manghian olsam takin sermon ain bo sei thei to do na chawang chuan rongbol tu te thusil mi te ta na chuan lekhabu sarnom le tangkai tak ani ngei don ani tin heng thupui hlom thlanbik kan soi tak te baka khan sermon dang te ti mangin sermon somnga zet mai tupui sang nei ruang siam sa om boka atop lama hian miro pui te chanchin toi sermon te khin thu atana manom chi te da khom ani a miro pui te chanchin somli le pahni lai da ani atop bera hian enge an soiti huang oma heta hian khovel miro pui tak tak ten thufing thatak tak mai an soi engamazat da ani a ei po hi kan sermon pui tu atana atangkai hle in rinom aman hi chengjani ani a polemo mimal inemo zor song du kanom chuan atlem bera ko pisom thum lakin bukhathi chengja somnga hisapin pek thei ani Gauran ti lekhabu po hi lekhabu tangkai tak le hlutak tur ani a pastor te le Gauran upa ziak mi som le pani te thu ziak da khom ani abik takin kan rongbol tu senior tirkolal jedinga thujiak Mizoram limpui chanchin ti atela angai hlutom le zualdon le ani hele ka bu chunga hian thupui then som le panga a oma Gauran omzia le atobul ti atanga tanin Gauran masa te chanchin te tin Gauran lo than chhozel dan te tin Gauran ni na te Gauran ro pui na te Gauran lut na te Gauran om dan tu le Gauran malam hun te hele ka bu hian ziak ani a lekhabu thatak mai ani leitheu itu mangu camping kai suaina lekhabu hi abikin camping bo sei thin te speaker te tin team lama rongbol tu te counselor te thleng po in lekhabu tangkai tak le lutak tur ani a achunga hian Gauran camping in bo sei dan te tin camping nei dan tur kalmang te speaker te chanvo le mo phurna te tin counseling class kalpui dan te tin sermon in bo sei dan sang te auma rongbol tu pol camping bo sei dan te tin no pang le teirol pol camping bo sei dan te ani camping rongbol na lama tuimi te ta na chuan hele khabu po hi leinge chi ani e aman hi chek som nga chau ani